tugiye kureba ukuntu twashushanya Pulley muri Solidwork. Nk'uko twabibonye mbere na mbere turaza tukareba folder ya Solidwork kuri screen, tukayifungura left click double click, twamara gukirika kabiri kuri left click tugategereza, urabona ko iri gufunguka, then tukaza hano kuri cancel tukaza yes. Okay, urabona ko Solidwork imaze gufunguka. Iyo imaze gufunguka hano rero twarabonye ko tuza kuri file new part. Okay, yamara gufunguka tukaza hano kuri feature command, tugahitamo plane turashushanyirizamo. For example, dufate urugero, dufate front plane moto. Iyo tumaze kubona kuri interface user ya plane, tuza muri command manager tugahitamo sketch. Twamara gufata sketch, reka dufate line duhere kuri center line, tuze tuyishushanye center line hano muri origin, right click select. Dusubire muri command manager dufate line dushushanye hano, line then right click select. Dukore relation. Iyo tugiye gukora relation tuba tureba ese iyi mirongo yacu iri yitambitse iri horizontal, ese iri horizontal, iri vertical, ese irahagaze koko. Duhere kuri center line dushiraho right click relation tukagira make vertical, iyi tukawugira vertical, uyu uri hano tukawugira horizontal, then uyu nawo tukawugira vertical, uyu tukawugira horizontal, right click vertical, twaza no ku uyu right click horizontal, then dushiro smart dimension. Urabona ko igishushanyo kiranda defined ko kiracyari blue. Dushiro smart dimension hano, dushireho 12 12, then enter. Hano dushireho 10, enter. Hano dushireho 8 8, then enter. Dusubiye back. Dushireho 8, enter. 8 8, enter. Kano ka hano dushireho smart dimension tugahe 12, enter. Then tuze dufate select, turangiza twapplyinge mirror command, tuze hano muri sketch nanone tureba hano handitse mirror twiselecting, turangiza tuze zamure kano selecting kano gashushanyo kose kari hano tugaselecting. Urabona ko zose za entities tumira zose zajyamo. Tuza hano kuri mirror about la center line twashanyije, then okay. Urabona ko mirror yarangiye. Hano mirror nimba imaze kurangira, turi buze iyi center line twideleting ko ntago tuyikeneye. Then dusubire muri sketch dufate line ya line, tuze shushanya bitewe nuko tugiye gukora roller support.
then select. Hano dufate smart dimension, hano dushireho 6 enter, nyuma dufate select, dufate dukiri cyariye duhodinge cyangwa se dukande kuri control, twongere dukande hariya tuhagire equal, make equal, relation yabe equal. Yaba amaze kurangira, so aka kari hano tukagire horizontal. Ubwo birashoboka yuko twafata kariya tukadirating, then na kariya kari hariya direct, delete, kariya delete, kongera dukomandinge line, tuza dushushanye. Okay, then select. After birashoboka ko twaza hano line, tukaza hano then select, escape kugira ikaramu iveho, tuze dufate smart dimension na kano tuge dimension tukagire 6, then okay, select. Niturangiza tuze twongere dukomanding center line muri command manager, tuyishushanye hano, right click select, na tuyigire horizontal, turangiza between iyi center line, tuze na dushireho dimension, dushireho 8, enter, then select. Hano turangije dushaka kuza tugexitinga sketch, twamara ko existing sketch tukaza muri command manager feature, then tukaza kuri remove boss base, remove boss base tukarivolvinga tugendeye ku iyi center line, then okay. Murabona ko hano twamaze kubona, dushaka kwirebera hano muri isometric, murabona ko twabonye iki, twabonye a pulley. Okay, this is a pulley. This is a pulley. Okay, thank you. Murakoze. Ubwo muri session ikurikira turaza kureba ukuntu twa testing material cyangwa se kwa applying aho color, dushaka gutesting material tugashiraho color, tukareba n'amagarama cyangwa se ya material twashizeho ifite ibiro bingahe. Ibyo byose turaza kubireba muri session ikurikira. Murakoze, kandi nkaba nabakangurira gukora subscribe, like and share no gukurikirana ubusobanuro cyangwa se iyi session kuko izadufasha mu bintu byinshi. Murakoze.